Maikanem abilin. Tinapalapas saan analapdan ni Victor ti papanaw da ami ken Rosa. Kinuna ni ami alipatan nan daytoy ket saan nan apakibyangan pay. Iti mansyon da Rina nagbarbartag daytoy gapo iti saan amapunas asakit tinagam na kini ami. Inawagan ni Victor daytoy iti telepono ket imbaga nang agkita da iti sigod a pagkitkitaan da idi. Titulagan da adagos ti dinakamat ni Victor. Namuan na sana nagbaligi ni Rina iti tulagan da. Itagagayem. Adtoyin tituloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem abilin. Wen kan saan laang ti kayat ko nga isungbat mo, Rina. Nagbaligi ka kadi iti tulagan ta. Naisubliyon dagiti dagang nga inaguman ti amam. Victor. Sumungbat ka? Saan? No kastangarat. Lading itigmat. Ngamsaan ko atong palanting kariking ka. Gaputasan ka nagbaligi. Victor. Saan ka may kalaysa? Sige, inakon. Ha? Victor, di na ko mapanawan dito eh. Lading itikring na. Nga madapay naskin nga si Kaswag. Sige, umuna ako. Tiawanan pa yung Victor. Pinanawan naklatan dito eh. Di na pa'y nakita ti kinapintas ko. Nagpaparlorak para kan ko na. Ng kaslawan anyaman na. Wisit at talaga. Wisit tayo, Victor. Talagang ipakpakita na kanyak sa anak ang napatagkan ko na. Ngam saan ang mabalin? Makaritak no kastoylaan. Saan ang mabalin ani ami ti makaatiw kanyak? Asino na ang ngayon ni ami no maidilig kanyak? Aglayunak ijay pastek ni mama. Mapan ko ipapas ijay ti sakit tinakam ko iti panang pasakit ni Victor kanyak. Nasakit at talaga tinakam ko mang bait. Imparupa na kanyak adinak ay ayatan. Apay lang amin nga ipilit mo tibagim kan kuha na, ma'am. Anya? Nukas tamlang. Si kamot lang ti masaksaktan. Anya ti mabalin ko. Kat talaga mat ngamin ngay ayatak ni Victor. Ma'am, masursuron to matlalipatan ni Victor. Diyak maarami data. Uray anya ti mapaspasamak. Naskan asyak ti agbaligi kan kuana. Saan, ma'am? Masaksaktan ka lang iti deta nga raramidam. Ado dita ti lalaki ababak na nga padam, ma'am. Iso alipatan mo ni Victor. Takasi ka lang nga kanayon na masaktan. Anya? Pudno ti kunak, ma'am. Lipatan mo ni Victor. Tawan na sayat nga ipainakan ka. Sakit latinakam. Alakit din. Inka mangirwar iti arak. Mapanak iti swimming pool. Isurot mo to ti arak a paboritok mang bike. Agbartek ka manan, ma'am. Awan parikot iti dayta. Sige. Inka mangalam iti arak. Kat isurot mo to ijay pool. Aday ta. Nasibuga kong dagiti masitas dito igit ti simbahan. Napintas aboyaan ti Maris dagiti sabong da. Padre Ismael? Oh, Naraela. Da kayo matgawam. Kumusta kayon? Nasaya at lat pa, Padre. Adawit ko akan kanan. Inluto mi ka ni Ma'am Carlota. Nalagip na ka nga umay paramanan. Sapay ko mata magustuam. Agyaman ak Nanaela. Ala, umay ka. Mapantay ti pan nakakusina dayta simbaan. Kaya dayta ngagsarsarita. Kabayatan ti pan nanantay ti dayta kan kanon awit mo.
O sige, Padre. Sige na, Ella. Uminom ka pa iti pagpalamihis. Agyamanak, Padre. Padre, kunam at taga dito'y ka San Isidro. Anya apa sa ti San Isidro ti ayan ti balayo? Medyo adayo dito'y kabisera, Nana. Kasta? Dagiti dadakkel mo. At dada ka di pa'y abiyag? Ngamin, jak mat ida makit-kita. Awan mat tinyam amum kada kami adadakkel mo. Kinapudno na. Nabayagan anatay ti amak, Nana. Wah, kasta ka di? Naatake iti puso. Kat timot inak. Nagsakit. Kat di na nalasatan ti sakit na. Kasta gayam. Angam nagasat ka pa'y laeng. Tanakalpas ka iti kinapadi. Wen, Nana. Dayta ti dakkel nga utang ko anay imbag anagam kadagiti nang taraken kanyak. Ha? Nang tarakan kan ka? Kinapudno na. May saak laeng nga ampon. Ampun ka? Agnagan iti Solidad Tobias, tinangampon kanyak. Ha? Tobias? May sakano idi abaket tinagpakpakaasi iti daydi mama, nga amponen nak ni mama. Gaputa marigatan da amang isakad iti panagbiag mi. Nang ronaket bakit ken lakaydan. Ha? Kalpasan dayta, nagpasyudad kamin. Solidad Tobias, tinangampun kan ka, Padre? Wen, Nana. Oh, saan nga ta? Asikaday di ubing nga impaampun idi danana sela? Anya? Adda idi impaampun danana sela kan tatadalmas nga ubing. Lalaki. Katkalpasan day ta. Saan dan anakita? Tanagpasyudad ka nun da Mrs. Tobias. Anya? Saan nga ta asika, Padre? Ngamin. Solidad Tobias tinagan tinangipaampunan danana sela iti maysa nga ubing a lalaki. Kat nagbati ka dakwa dati kabsat mo a babae. Anya? Kabsat ko? Wen. Nadakamat met ni mama dayta idi. At dakano ading ko a babae. Padre, no bilang ta si kadya impaampun idi danana sela. Si kangarod tay kabsat ni Elizabeth. Elizabeth. Ti apo day dinana sela. Wen, aguray ka, Padre. Daydi? Apay adaydi? Pimusayon ni apong sela. Kat kinid daw ti apo na ani Elizabeth. Ti panang misak iji balayda. Anya? No kasta, natayan ni Nana Sela? Natayan? Nana Ella. Kadagiti naamwakken ka. Kaya't asawan ka di dayta. Akabsat ko ni Elizabeth. Wen, Padre, kabsat mo. Apo! Apo! Umayak man! Elizabeth? Adda ka di? Nakakandado gayang tiri daw da. Diyak manen na danon ni Elizabeth. Anya nga tanga oras sa sumangpat.
Mauray ko nga ta. Oray, bet. Baring sumangputan. Padre Ismael, Nanayla, da kayo matkayam. Naimbag na oras mo. kastamot padre. Nakita ka anak katugaw dito'y nairanta at tugaw iti sirok daytoy dakkel akayo. Dito'y likod ti simbaan. Iso nga inasitgan ka. Wala na. Kasla naunag ti pampanunutam Pampanunutek ni Elizabeth. Gaputa tunggal mapanak kay balayda. Jak madanon. Kanayon ang nakakandado ti ridaw da. Kasta ka di. Napanak mat iti radio station na pagtabtrabahuan na. Ngam kunada asa na simsimrat. Nagpakada ka nung nagbakasyon pa ilahin. Kasta? Kat jak amuno sa dino tayan na ita. Padre, malagip ko tinapasamak idi ijay plaza. Nga, anya? At dapalpaltugan dagiti pasurot ni Senyor Simon. Ti Mayor? Wen padre, may sa ababay idi tay pinaltugan da. Ngam saan daan napuntaan. Nasiglat di babae at maray kat naglumang. Nakitak ngamin tinapasamak. Anya? Kat ni Elizabeth di pinaltugan da. Anya? Ni Elizabeth? Apay, ikanya aga po. Jack mo, padre. Kaya't ko kumaidi akasarita. Ngam amangan no adda makasipot kada kami. Iso abinaybay aklaangan. Anya? Kat iti daytoy apanagpukaw na. Saan nga ta? Nga adda pa kainaigan tinapasamak? Kasta nga ta? Padre, dakas at talaga dagiti pasurot ni Senyor Simon. Awan ti kabutanda. Naglaka kadakwa dati pumaltuglatan iti tao. Anya? Kakabsat ko ida. Ulitet manen. Ati Diyos kat managayat. Inayat na tayo nga anak na. Akas iti mabasa iti Biblia, ako na. Impaay ti Diyos, ti bugbugtong nga anak na. Tapno mailan sa iti krus. Tapno maukasan dagiti basbasol dagiti anak na. Ngarod kakabsat, rumbeng met niya pakita tayo, iti pada tayo a tao ti panagayat nga adda kada tayo. Arumbeng asupapakan tayo ti Diyos iti daytang ayat na. Babaen iti panagaramid tayo iti kinaimbag, kakabsat ko ida. Anya dagitoy a kinaimbag? Di ka pumatay, di ka agagom, di mo aguman ti sanikwa ti kabsat mo. Tulungan ti kaarubam iti tiyempo ti rigat. Ken aminen a kinaimbag kakabsat. No aramiden tayo dagita asipupuso. Kaya't nasawan at damat ti Diyos kada tayo. Ngam no datos ka tao, sigurado at ti Diyos mo ket ni Satanas. Wisit talaga na dyan apadi Tunggal makimisa. Siya kakanayon ti pasagitan na. Mabusura talaga. Dahit atiga po na ngayong guyod na karimwar dita simbaan. Juan, agawid takit din. Sige, adakan ka. Agawid tangarudan. Pagandarang mo nday kotse, tapumanaw tan dito'y simbaan. Simula kami, kapaw!
Kumusta kayan, Padre? Kastilat ka, sir. Di na ko nawagan iti, sir, Padre. Awan ako niti serbisyo. Ni, apay ngay. Nag-file iti honorable discharge. Kat naaprobaran. Gapot na nadalos mo tinagan ko. Kastagayam. Kat, anya aramidom ita, sir. Manong Victor, kunamlatan kanyak, Padre. Tapan ako na kat adayo nga inaunakam si ka. Kasta ka di, Manong Victor? Wan, Padre. Kat no ita. Adda ba nagnas asikaswak, Padre? Ngam, saan ko nang ibagapay kan ka? Sige lang, Manong Victor. Pagyaman nagtipan na kinisan. Wan, Padre. Masapul mo't ang makimisak. Pagrabangak na ita iti Diyos. Podno dayta, Manong Victor. Dagita anak ti Diyos. Pagrebangan dati mga ramid iti trabaho da. May isa dayta pan nakimisa. Timangiday dayaw kenkwana. Awanan tinatda tao diti simbahan. Nagawid daminan. Agawid akmatan. Adanas kan nga ramid ki jabaray. Kalpasan na. Agsubliak manan para iti prayer meeting dagiti women's into malam. Patre! Ada delivery para ka. Atoy! Anya data? Nakaboxmat? Ada lang isagot kan ka tireto ya makam, Patre. Para karokan ka. Sino? Basta inyawat na kanyak. Awatan nyo ko ma. Ta, mapanakon. Agyaman na kabsat ha? Nakabox amakan. Nagbanglo. Makapabisi na. Kita man. Sidaan mo't kayam. Sino nga tinagapon na ito eh? Apay adi na imbagati kina siya sino na. Anya ti kahit asawan da ito'y asago. Asino tinagapuan ti inyawat ti lalaki kini Padre Ismael. Anya ti kahit asawan ti sagot anaawat na. Gagayem. Di uliwan na denggan ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. May kanem abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical kan musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. May kanem abilin.